ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay wita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay no, nagwapo na unay din naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray ma diti ugali na, basta nataan? Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo? Aha, no way! Malo! Conrad, adado na katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan makitugaw. Babalasang sama dagijay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idikalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom, adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Iso asukatam, tapno da thrill na. Oy, matitikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Ay, di ka butbut ngan, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanura. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay iti lamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, kada pa'y alalay mo. Babaeng samot ti amok nga dalalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Hoy friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi kami ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kina-table ta. Adatartarabitap jayagnagan iti malo. Ha? Nalay nga makirabak. Ni ngay Vanessa. Nasingpet unay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni malo akasarsarita. Nalaing amakirin nabak. Aywan gayam. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tao, ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may ka dito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa iti balay. Diag may saka nga rod iti mansion mo? Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan iti bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabi, Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, inta nga rodan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, Pogi. Api nga da ka dito, eh. Papanam ka di. Saan kamot anak kapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! Adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na, idi napanda iti abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsan mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Na kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, Pards. Kita man pa nga inawis na kamanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bak nang? Ay, sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot, pare. Imbaglakid din tawan sarak ko iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka, saan ka di animalo ti kursunada, maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Adda ka madgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasang akpay idi nagyanak kada Sir Isaac, kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saanan abalasang tabu mangatkan. Ay, di ta ka man langan, tamapanak pa'y di ta silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaagdan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito'y parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito, Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan o duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaadwa Ay, di ba kakin ka pare? Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitad ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga ro din tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan, dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat dito bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan, dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kuna ngamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalabit? Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na, kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga aggayam da Vanessa kan Malo. Namamuda iti kantin ti duwang aggayam, adagari kan Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma narik na ni Malo kan ni Gary. Iti may sangal daw, sinagutan ni Gary ni Vanessa, iti sabong kan chocolate. Nasair tirik na ni Malo, iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday jay abroad. Nabayagan akayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta.
Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no damat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamat ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iji opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar na iji a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko ng samat. Wan. Ang mga nusong batan ni ma'am dayjay, ta nagtaar. Uray na taer, no saan akor sunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Anda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam, adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Tingitingat pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan naigagara? Ngam ko ti saritaan nyo, ma'am. Sungbatam ka din ti agdataton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, Manang? Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napod mon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namat ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnugan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat? Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanya. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Permi nga min aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Ada ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan-ayat ko, Papa.
Iso nga agawid kayong dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Isong agawid ta kanon, tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di nakmat paggagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batang? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatag ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am? Madlaw ko nga anya, mano. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw, iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawayaw. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka nomot iso ni Gary. Ngamsaan namot nga inaram ni Ma'am Malaw? Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sa ayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko anak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Abay ko maasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin lang ko mga ag-best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapantay iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkit-kita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan, met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak napnapa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wen, sir. Idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damutan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Wen, sir. Idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Jakman maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onyay, naragsak ka ni, love? Unay, love. Sapay ko matakanayon ta naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan a parswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inakwis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am, mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isasangpot da? Anyang iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos? Agin inayat kami. Kat kayat mi matantiag simpa. Wen gayam, sika ti alaak a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan da ito'y. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Idinapan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malo, nga isu ti ag-maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, nabiit kayo pailang nga agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Ano niya? Maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Kwa? Panunutak may? Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakad saan ang maira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga ada ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay a Vanessa. Apay asika ti inayat ni Gay. Ha, masapul ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gay. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadakalak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Malak, pimintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag itininong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapoy ti aksidente. Sikan, ti kanayon akad-kadwat. Isang oras ngagsingsingpot ka, patsyem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ron tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am, imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Abay nga ron asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak na agkaon amapan iti kasar dagiti dua. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabigpig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tangaawan pa ni Malo, Mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adamat jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandi. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, Mama. Damat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko sa apartment. Namaon ni Jai, sir. Siguro. Sana balik ka damat. Ada na kasama ko na. Kasinsin na nga Uno. Ingagara na nata. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramidin na.
Salbag day ta akong rat. Ibagam ket din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo? Dahil tangano ti saan ko ang maawatan. Awan ka mo ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana? May papanitid at mga appointment na? At dalain bagana nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. Apay ang madlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasinged nga gayem kayo. When, iso nga ro mas daawa, no apay asaan anak ka umay, iti kasartan. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo, no apay asaan anak ka umay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na, iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maaddan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray syakmat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sabay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta maadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakas ta na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Day, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito itsyenda. Imbaunda ka makitsyenda iti serbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amono anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakita. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Dinamag mo ka di no apay asana nakaumay? Dayta nga ro ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan nga agsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Amang ano adamat parikot na. Kaslakas ta nga road, sir. Manulaangan nga daw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Amano agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adal ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong Ijay. Nimat papa. Kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet. Trabaho ti agur-uray kadatay Ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si Kamat ti masabat ko, Eddie. Simangpit ka din dagiti amom. Ay, ma'am. Nabiit da pa asimbangpet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pay. Nakapanaw damoten, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa?
Masagrap mo man ti marikrit na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat na? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti ko na, ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasan. Nay, pimanawan. Anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, aguli ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Amangan na da utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon as si Dada na si Mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagat laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman. Tasyak ti agluto. Apay nga agbanog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mo ta napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag kong agyan pailaan iti opisina. Sige nga roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Gary. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga nanya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayan na nga ro dita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing-ingpis. Payamat-mat-matan naglatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga ta ni Malo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo, idinaamuan na nga agkalay sanda Vanessa ken Gary. Imanugot mat dayto yung agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam adamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminong. Ha? Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diya kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-report ton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka dito ni Gary? Saan, mate? Naggidan kami iti arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging gaita. Imbaga na pa'y ang masapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off sa mo ti cellphone na. Itay pa'y nga min adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga Rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Anda di bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga umunang saan mat nakatrang ka. Saan ka diya nakatrangka? Nga makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan day tayo tsura yo. Agbado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Nung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Kansa dino ti nagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto nga oras. Rabiin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo tayo nakmatan. Agyaman ak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kamalay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo ti kasyete asamam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko maanadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo sa man. Pagrig punom idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi tati kunam. Hangem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita eh. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen. Kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen. Akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Ha? Daggari kan Malo? Mapanda iti may sa restaurant? Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, tadi na ka nauray, sir. Adda lang amin napanag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi na kinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan ni Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masigurado ka nabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayaw kani Mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak na ag-duty ita. Nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di daytang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngayon madlaw ko anasaktan. Makarit na kadimat iti sakit. Akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang nopay kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugot kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapati asawan. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka di makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amo mat nga idi pailada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nang. Di mo nitulot ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo. Nga uray addan asawak. Kasta nagitim ako nakabit. Uri amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Ba nagasan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang saan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ama kaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawak asaan ka kumangagpadlaw. Masaksakta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit na ita, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anaoray ni Vanessa ni Gary. Isuan napandak ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gaputa kanayo nan amala daw ni Gary iti panagawid na, imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo. Ti masak bayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawak asaan ka ngagpadlaw. Masaksakitan ak launa yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siyak laong ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawak mat no siyak. Manang. Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay! Mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka nak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay ngay nga agduldol o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikriknak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kunda ito'y kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka diti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Jackman amo manang. Marikriknak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunod ka pa sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunag. Saan nakakadiadilaw ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang agunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapa na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarigatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawak at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Ad-adang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpa.
Bye, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen, anak, mabit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na iti. Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan ka mat amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag ni Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapol nga road, akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumot ten anak ko. Bayam ka dilatan, isukat na ka, ma'am? Diyak kayaton apilitan ti tao, asaan ang mga yat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang, tapno madusa dagiti dua? Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaang ti magungguna. Manong, itulod na ko ni airport. Nagbit mo't nga yung pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensyal ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodon anap na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti ag-apply nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabos mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasahan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang astati panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka ni adumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo kanimalo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan ka nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta. Tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing ay ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsakak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpat kan. Wan, Mama. Papa, kumusta kan? Si Kakade, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsakan tay may ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remate, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw kasi mangpan. Itayak pa'y nga aguruuray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anagar. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuron! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka. Kunam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep po laklang mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumang-sangpot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pagibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan namanan iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na idi. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, ta nakariing ni ma'am itipan na kailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay, ta saan nga agunggunay, nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga ron ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpatak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikong. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimaadaan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito Tamasuron ka? Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adina magti resulta na. Ta si kamot ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naging nagakda iti ruangan, sakbay nga imo nagda. Insen mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti day jay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. Sige, sa paam ti sumangpet Tawan trabaho kita, gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Ina kon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta ang masikuga. Dahita nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasaya at matninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Anya ka dita jay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan malo. Saan ka di? Maawatan ka mat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon mat abagbagak ngam di nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas? Mabayagan ako nga, nuurayak pa'y dayta, mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaabis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kit di dagiti dinatuka. Ngam may mayat matlaang nga daak ijay. Wan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am.
Nakaawag ka mat. Umay naksabatan iti airport inton bigat manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano apag lugana. Sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid daw asan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay ngay. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat ti matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra. Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, Mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video, saan danton a makapaglibak. Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Angam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodon dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti dyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbautan mi. Ay, at dapay kit di atap ko. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dang iti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Ha? Anya ti kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, ni mandakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man tin saan. Tano naglabsin ka, agpada nga ada katukad na adusa. Ne, sikamot gayam. Anya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawa kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Naramid ti asawa makan ka dita. Wan, kan nasaktanak itinadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumayin sukat na ka, tadi na ka ay ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y matngarod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyaman akmanan kan ka. Awan na nyaman na. Pagradbangan mi na ito eh. Kaya sapay ko ma, tamadanon mi ida itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Kakadwa, pusasan nyo ida. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas na aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayam ko.
Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sadlaga may maysa. Anya daytoy. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka diti resulta ti amin. Adala rin si presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyaman na. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ta ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay dagiti ladawan anaalam iti apartment. Agyaman akmanan. Dakkel dayto ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman kada kayo. Iti kasjay ang kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang? Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh? Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko ma, Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusam? Anya? Kat si kamat lalaki. Tapno na an-anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Patlay.